Kahnyau Trap National Youth Front HNYF hadian ki khubor bau dukhot jangka ubabat ikakam Discipline Secretary ka Central Executive Committee ka tauba Tarsan Lemba ula syakyam hagajan miet jak spau tarek ulber arja arpusau namar ka jing suba bau don kti ban bu bom improvised explosive device IED hajaka yang bus syndicate hatem yau maulong ubala betai hakamiet jangka khandai tarek ulber arja arpusau haga por siposh teng min miet haka khatway tarek ulber arja arpusau kalawan ban yakendu yau Superintendent of Police ka East Khasi Hills Urituraj Ravi IPS ban yo ekjing tep ke babanya. Hakani gejing le ekendu lai don langru dagi bahyeng uba Tarsan ubala don San Pulai Senam Karta. Yo ba Tarsan laki am hadin bolawan mi Shadauki Police Station namar kejing pa wan hi ki bor pulet hakajan mi jong shpotarik. Ke HNYF kadi ke seng ke balam khmat dau ba sadan ke bla komu president ubala syajit komu nong mi khmat ke HNLC syaka miet ekren yusuk bat ke sarkar jela kum juru bat ke sarkar India haki benai bala dab shwa bak HNLC kan weng no yala dia na ka miet ekren yusuk. Nakaliang uba sadan habakran sikilat patai kubor ulaong ba ban syuken no eka seng kamlong kabayahab bat hab ban yet benya. Ulaong bau ba Tarsan udon mentah keji kerana suka Henyo Trap National Liberation Council bat ke sarkar jela kumjo bat ke sarkar India. Jing kenduk jungi SP ningkong ni laong bau Tarsan lembau dari disciplinary secretary Central Body jang seng jungi. Bat dia orang bau beriu bola san senem tam. Tengi la persyang ban clear or ke ika kes bala kemi umenin. Dala men. Nakaliang SP uang ba kedon ki jinglap sai ki pulit ba udon khi ha ka jing pen thai bom hang ni po thamator kata hi ka dei ka jing pen sai na kaliang SP but yamanta hilara yu shakot but ki pulit ki langpa ni ka police custody atau PI kumpi presiden jong seng PI ba benon kdi ha ni ka Tarsan udai wala senior du asang jungi ulong very active senior member wala ha ka kartaru ha ka kamru udai wala senior ngaya ka bangalau sai SP banong hi ba Tarsan kumu disciplinary secretary jong seng bundon khti kan kam kalong ba ngimla man pediang tenrei na kaliang polis pat ngi ong bai bai ngim kwa ban interfere pa ka investigation part ng polis ngi super sngau mangi mla man pediang namar ka wei long udai urang ba wajai bala rang ba ka kartaru banong ngaw la ya tri kam lang tala pos namu bonong bung le song shit yang no kamun ya ja kelenti ka bam dei ngam mla man pediang ngam ju khamlap hidup kam kata te bonong ya ka opinion jong ka seng jong bodo ki khot jong si ka seng bonong ba utar sa lomba udon khti ha kan ka kam pen thai bom ka long gai gai bang mla pi kani ka jing pen thai bom mo nadu bala thai ki bom keleng te kani baji ha motor ban su kunno than tang ya ka tu ka seng ya tu nong yalam seng ni ka tai kam dei ka long ka bakla kani nadu basdang ka pisto ini bidai orang ba basa ko dauki te khasngin ningkong do bangilek shaw ya kini ru palat berangkat bagi officer sarkar berangkat bagi police department te damdan ini ba nginum tip hi tak snong meni shaw kini nang nur nama ngaru ngam tip ba nama kadik snong syab bordar ba sekendong ba te don kami kecing arab jongi te nadu bo ila arab sedang te idam khti ba ya man badon ki meeting man badon kecing kendu belin lan yang ta idon lang baik ni akran ya khana lang baik ndai ha kecing stu kolong kumbanga ka don khti ka pisto ka miri don khti ang pisto kalai nang ta ngim don benta da kumui ba to PI kumno habai di bukum ni par kolong hatu kolong tangam la long ka ban long ban pen jenjari kino yalam seng balang ba kani kadai ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya kino yalam seng balang khamtam ya ki ala classified ya kita badon jing dei bat ka chinosi balong bakum ka seng engineer ba nadu bangila simti kum ka seng ngau presiden bala simti ya kadi kam balong bangim ya dei etrot tengam la man len kata ki member jungi ki kendu ki keren ki khana ki shandur ki ba mi di lang bat kita ki khot jong saudak jong ta ka chinosi ndai balong bangim ban jing dei teng nginum la ban cerkti kata te kata jing dei par kalong be hakawi ka level kam dei ka jing dei ka balong ban ya tulun lang haki kam ki jam bale jong ka Chelsea pakata kalong different story ya kani ngin up show ya ka finding jong ka investigation but lada ka investigation ka finding ka mlap bom don ye ta ka mot nginum skam jari kan jing le jong police department kali ka ban jing pentarha ka jing penpitar ka ban ka por namar kam dei tang ba Tarsan wat ka kali jong aro ka sya talasi arsil habo boy wat ka kali ka banganya aro sya talasi klam daw klam nong te wat ki khot jungi nan nartiang ru shop hawan mi police station wat ki khot na laramba hawan mi police station long kalong ke ka bangim lawan pediang seng bat ngin up shwa ke ka bajia ya ka finding ha ka ni ka investigation jong ka case yung Tarsan kan bana kaliang ki bahyeng lingba uba bi singkram ulaong bauba Tarsan usha phone haki bor pulet kadauki bat kila litmi nga ngadon lang bat e ka to bor si arabeje kum to
imut balik cycle tang ba namar babun kita kipas cycle de poi pada kapun nathanan Christian dauki de nilai sedauki dan anda nilai sedauki poi anta Christian dauki de manganga song apo kelingi dan laingon bat usaungon de mangipat ni song Christian pengisong apo kelit nama pada urung de long ketaking ki keli ya kan jengjia dan namar ba ma uru udan ni sna kato ka asngi raisngi to swa banjia kato de nang tangi wan pai snang de ngangal don yeng de ma uru don snang de poi bang kapun na polisian dauki de ufun yang ang yangin ya lai lang namar bang adai mama jeng u de ngar ngalai lang de hadin kata ngila poi ang to lakum to san beje hapok san beje de ngi ap hadu bakin dawan nang nena silong kupto si nyau steng dan dak lawan ngirung hapo polisian dan ngirung isong sabe yang tapul polisian tetip ia song hi paramaki sto dengan dah din nang tapat kiwan ki ong ni haban rakyat hi namar ba ni hab hiban keli namar ba kolong sin bala don kata ka huri hurat bila don kata ka don mentah kata ka jing kerenya suk bat kene ka sing agency bat ko sarkar telong ngihap anra ban keli keli tengaru nagaleng jengang ngam tibe ai namar ngasuli ya senran tang bangade mama yo de ngam don bentah kono bentah dengan suli senran de tang ta tahu to ko por bakira yo te ka don ni ka lakum no ship house teng na kat weruna pormen nagaleng jengat kat kum ba ngayai telong umdan benta andre ya ka telong ngamla ban besyamo andre kat kum jengat umdan benta kono kam kum persat tengah sengau dunang keng namar klem datip dikena ban sukem telong ka bae keng tolong ka bae namar hadu mentaru lang ban persisya ya ubreu ubah dan keti ha keto ka benta long kamdei ka basuk ban syuparep klem dau dai la dak kisem sisa kata ka dau ka basai kedar te na keleng jengat ngan la kumno ka syong haki keng kiba lap sisa ya kata ka dau ka basai kedar namar ngai sulong tong bru ngamdei ublei ubala ban pej kedar ka basai nasal ndet Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya